Hmm. Si singono numi epi direct ka cinto programa no numi welcome ye. Si singa ka agyo ala ako du muntani oka legendary singer artist hage ade. Ade ne misaka cinto program so epi direct ka cinto program so nim ter welcome ye. Bayar baca. Ngo ade nim ngo ala ko ne ko nglango ako cinando na. Siska nami kone abi cindo hage ade. Neka gano singon pati ano tapyo do. Nemi ngohala ko takanando. No gano minatamba na no interest la lurine. O nidok na lurine. Hemi oingo aspa nemi oingo takanando. Gan ngo himejau ke ajang kelindula gan luri bula ngeka hanya gumparo kara host संभालते ही गाना गाई दो पंगो आतो मी है सिंगो कला हेंदो मैं हेंदर बो जाओ के गान लुरी बुतो ओ स्कूल इंटू इंटा एलियो के गान लुरी बुला हला लुतो ओंगा का apa का सिंगर जिजे हेंजे पकर लुरी बुक ने 1971 ngo lutu ya pangun tangan mi all india radio luri bula 1972 ngo all india radio ka approve artist pajila ho kija kelingka kuma ka luri bula besira tumi tangan mi sisile palula du choa Ho ono mi ka ganlo nang tapala langote lukanang la hala hentwa ya no ato heri sebula no lua ya nemi ami amaya ako mane hala gana ako lukalat kal hal mi kenia ngogong herong e patay badali. himeo atmosphere ano depend on miu pa di kuno poralika utre no na atmosphere poralika di kai sabab du ko wala poralika jito sitam busira tu ka culture sitre munuka samay mun time wala ko atmosphere dola hapolio gyat ka cinema hall chikan dok dota dolila mun cinema adi ka tela ho gan hit mi gan mi chiminda mi gan pengemi alu chiminda mi mun cinema kala rongku khlampa kala namba ko da ka time 60 kampa subida munu mobile lo bajala ta do pali mane radio sur gan mi rong tapasun cinema ka yo munu cinema ha gan mi tag tajil helio o cinema o gonge mi by heart tagla gan pentejen tag mi la mi mun cinema ka kala hela ano kosto pa gan mi tengun mi kito o mi kone to mun mi hela gan mi hikaso wala ga lun ni mane ngun atopa cinema holo kana hala ga cinema kabdo dola gan mi kila oronge ka radio ka bilo lembao ato de radio ni ma lembao ngun ke lemba pokone radio puro poe lemba pa bilo bine hega radio mi ngun alyon soi baji ko o ribo pola dula gan mi takala mi ka gan mi o ka tanagan jalo mi sangan jalo negan jalo ngun ribo pol tala hala sengun hekila hala joy kiton Onne ka se ka radio ka gan gaine se ne ne anyang peno gaine. hene no ngone lukoton 1971 ngo all india radio gai itia bahiri bu ka gan mi ka ken bo munuka siska munuka ata sung medam hage khoda sala is ritari ka mihi unka ata sung medam ata sung mo ex jila per ex zpm ta mo ngami gan pengi tan gan pengi ke jola hega tan gan mane hender sa ajinya tamala hala ke jola kamio ichu chengun ka pahinda ngunu hage kasar hinda koloya punya sene ku mo ichu che ke yang ke dabi o asol lyrics ken jal hage atasum mo ka gan mi ngolu tu ja paluri bula oli de luke Oh, heka gano ne gano na hemi wai konte mane sort pa kong sort pa hender sa ajinya tamala insa dumla changunu bilok ayamani bapa sunisi lah ano meaning pula ada cuma. Oh ne ka radio ka atwa ta ayo ne nang audition la do pali ne ana tampa na ara. ega gan mi molu recording mu sne obi recording mala
Jiro bilo driso so tapaka soto taimo ngun ka hage apa hinda luka ta so ai luka ta all India radio di Brugoro kemol tape recorder ba chagla ho ngun ka singers atangko ngun mi jiro ngun mi una gan lu don ko ngun busi tar bisil nyane ayu tar ayul nyane ngunu modern song lu mi ngun modern song mi te lulkin la recording mubla mi molo di Brugoro ba logo pula ho audition mala ngunu ka gan si ka singers idol bo mi molu 1972 73 time approve artist pa mane ngami ka approve artist ka no approve ko kaya la ngam ka lu ko kun mane officially all India radio ka ngami approval certificate pa 1972 ngo pa ida to nyange kon to la a lutul ja ba 1971 lubli ka gan mi audition pa molu 1 year ka broadcast mado broadcast मन मी का response मी का दो उन्ना request program के नैना request program पता दन बिलो टाइम request program से ना request program पता से टाइल है का गान बजा तो पहला ऑल इंडिया रेडियो मोल बिलो हलत नि system हला ना दोने ओ हंग का गान चिका मी request program अजेंगे ngoy आलो पर that means mo माने public का गान बाल पाई दो डिमांड मदो अल हेला हो ngo माने automatically ngami officially approval tangen artist humpro gan lukas do audition do pass lampa mane many years tangen struggle mo do inungo ko da himeja 1971 no ngo hardly 12 years old 12 bosor pasung oli storm plus 5 school indo gan luta hongo 1972 ngo approve artist pa halida oh ada nak kesis lepa radio hoka gan lukun sis lepa pone pedo solo lepa nak lutu tak keri bala he sisingo ano palo da anda jo hum kanela noy ngaka anda jo ngaka henka kunung mane calculation radio konto all India radio konto lama pa total mane sukamun audio mo do kunna sisi audio cassette mo do video cassette mo do tambah kangun mukuna and all India radio ka lukuna kami mane all total ka kuko 153 songs 153 ngaka and ne 153 songs alang olut ko abul to chao hosis kan ka 153 songs mane hal do koda kemi no ato adi kes dua ya no milo ke ko dua ko maximum songs maximum lulakema aga some percent 20-30% songs ngo nga to case na 30% bilo tay mo ngo harya se case to na beginning jao ngami molumi ka cabinet ka for example atas first time ke be ka ba nani sala ngon ka sar sala nani ka sala sar ka kenum au jelu to ka habao tage debo ka let tage debo ka kenum lu to ka habao tage tayu habong ago au je lyricist kimingo gandu tukcho ongunu ka dogi anta beluk malami onga ka beginning olunengo ka 70 so ane 74 73 tan time pilo ke au ke ko mabongo ab mane maximum songs ngo atoka compose musla ato lyrics o tuning meetingo ka to compose musu o recording ato musla kala nga ka self lyrics musna kala abdo sisi mane ato ka leris ato ke sulala ka hemno ato tune las ne iji ado ya mi ka ke ko la hemi tune mi ese lole pa no ato adi lagu ya mi mana la kala mi mana la bitwa mi kala no malam sipung man ngo mi kala ab pe mama sisi ngo mi kala bin pon he undongi antado ka gan songs kisuman o baki khube ngmi lyrics bilala la ngo ato composing memela maximum songs ngak ato manadi no ni mahala kota kata je no ne kalango lampo pangwa classical mane ngwa training hu yang pahala butopia master butopia hala etakana da jo hala no tadi ko aku takabili na holon so ngo katai mo secretary to ngo kamji la gabda kula molik sargla ko music teacher central school ka music teacher mo ngon mi private malampa ho openly inso ka club so mi kitola nga hage tanyo ngi mabasala ismun hage sara tay hage tanyo singar tanyo kara tanyo ngi mabasala
tanyo chi mamo ne years mat par ngo tanyo ka opatuk malango molik sar ka udeo loe ala private tuition lala siska himya tangka puri la sar ko ka tuition lala indon tampa ngo music hikitala tan pura butola di ono baja butola sare kama hikila ngami ngo mane 3 years la hikila ngo kindu graduation mama ngo classical mi ngo la kema ngo graduation mama oh up to standard ka second year third year ka standard loy pangam hikala even ka student atami ka uraya ok malangami per rags raginis ano hikala molik sar mi helula ki mangami ano halala hikine hikane hok ngo prabu nga suka singing style nga biju nga singing nga composing ko ka knowledge ok ngo ano ka paida utala Mana cak improve ya dola cara handle dola. ho parang ka ganim nunu ka public atan tan itu tado ngo mane mini classical type adi ngo gan lu mane maximum songs ng classical touch do for example says ka apulalu nga gan mau si mane classical ako ngo ako so alap ako ngo kaido simat anu ka taf ka rago ke Si halak no. ka rago ka aku indo si man simple kita knowledge gamapo sita ka alap ka lamolo lula ke macho atagan lula ma to cho mapali do ngo ho pasi mane ka classical mingo always itu atu pere ko jala ngo gano aldo pa try mo to kismano alak mastyo every songs aldo alla mastyo wala ani modern song mote halai cha alla alam mo to molik sarang mi classical che kila ngo ka at least basic mi ngo knowledge mi ching do pa ala ngo training la to Oh ada Siska eka Bollywood film o singer hong kan abudu Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Mahendra Kapoor, gampo abje tu nya dun. No hemi no humi jami no chinna favorite pabudo. Bollywood do koda Bollywood do ka Hindi o Mohammad Rafi ke mingo per pal paila always Mohammad Rafi ka gan mingo himi atre ka ano lunyola hikila film ka jalo pa Mohammad Rafi ka gan mingo mane ano ka mane hengala ke mikilala baki khube atan Mahendra Kapoor Kishore Kumar abdo Kishore Kumar hatami ka atan ngom gane bal pai ma pa ka Mohammad Rafi ke mi pro jaba bal pai to manga Dr. Bhupen Hazarika nga himeo ka men japa nga asol nga guru lo pa nga mani ko Mohammad Rafi mi yas peso certain level lo mo bal pai so kintu Mohammad siska Dr. Bhupen Hazarika mi koda mo ngi da basala e masala hala mo pamasu only Meri Ma Mera Dharam film milio ngo child artist pai ni na ngo bilo drama milio ngo kimi ngo background singer pangoli to ko gan man penye gane actor ka gan mi ngo background no lu biala bilo time stage so acting mo do singer kinda yo back stage dala gan mi lu biala singer acting mo do sisi bajabo do la urao baja ko acting mon bo so aram se mo do bilo time mun singer lo da gan lu bi do paline dance mo jalo pa mun singer back stage gan lu bi jala mic live live urao lu bi jala ago dancer atangka dance mala siska mun senior mun atpedu mun mo do mi luka ngono siska tatu siska time anyarinya luka kagoyak ng luka molu dancer adi tanda ni matandune ngo always background ngo backstage molu pa ngo kan biyala ngon Michi Tagur nga sine ku kagogenna mo ani ngami ami abang lila mo ani koktar ngo ano ching to chuma lesson ching to choa tangan mi kalujumi tangan mi na tampana modern song luknin mo ani kokting and Assamese Bollywood ok lo abula
nimengo ronge pada roni ronge na pada question mo mata do polo ko dapat ka. hu Bollywood do Mohammad Rafi min lobili Assam mo Dr. Bhupen Hazarika min lobili ngun tanyo ko da ngun taso len to mo ham kane famous pa ham kan popular singer masu mo ngun bisiloda ngun tanka bisiloda o peng pe mo group song ala do tane Momo tere radio artist ya. radio artist bilo mo radio obi record malika radio artist jo amo di bugor lo dai lagan gai tamane jo o ni bya pa mo sane ta mo ngami hemprak alo da gana ko hika o himi ngo eto ka gan siska Bhupen Hazarika lo da ka gan mathipa Jayanti Hazarika ka gana hemprak ga time mo pango kam pal pal eto ngami hemprak pa ka mi ka jo a borokhari tu bhal pa mo ela oh ka gana mi ngami unusis ka gyati apta kaluka o ngunka hage ka ate hale luka hage apa jal malanja se khapane ku ngami ata ka udeo ate borokhari tu e makato luda ongo borokhari tu mi gai bida oh hemil gulu jamalo ai jil miliam e makato da jil mil sitarung ka si Mohammad Rafi ka ganna na jil mil sitarung ka आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा Simi mi lu kile mane molu pro anjing kan mami ngami molu ka simi lu kakinla and atmosphere hela do je ngomolu kan ngami lu kato je ngo anu hemdula ngo mane si je pa je si ngo mane ham kane mi ngo gana ka singer kai kane ba yima se jalopa tanu andaro ngo ngapai khe ngo chi mustu ko lang sa to mi si anu asan sudul mahala ma pas ngo ngapai khe chi mut ko hala ya no mo je don ngami asan la himio asan la anu hempula karun no ga पे कदी सिस्का मनु हिंदियों कहावत को लोगन तालियों की गूंज होना चाहिए चल और ताली बजाई हो सुना आर्टिस्ट हैं पे सुनना देखो अब ये अभी को हैं पे मत सुनना और का ताली बजा भी नहीं है सु हैं पे जा स्टेज होते ऑडियंस तो तोला ना गान गाई हला हला ngami atmosphere jila o muntanupa taso eto ngami ka grupa ko line o Muhammad Asis हिंदी बॉलीवुड मोहम्मद रफी हो भूपेन हाजरिका का गान में को हिमी जाओ लोगों को मा सियांगोरे गालों कथोजानोरे मृत्यु हगा तमी हिमी जाओ के मनु हिकिरी ला को रचो गानी तो ना हो आदे भी लोग कानून का रेडियो आर्टिस्ट का दारी बोला उनका 71 का लोग बोलो को का गान लुट लुटा लियो भी लोग ang musical instrument tohong kan aku nyimate o sisi netan tapi na sophisticated mane hem pa chanja dito gana ludu pala ne heta biloka tough and easy o netan pe kemi mane easy ada tough ya do ya netan pa pe nun ka gan singer dajo panon pagi dona sisi kini bilo kini koda hell and heaven difference tokla bilo nu harmonium poe job tola singer ngun harmonium pe job tola baja sada do ho tablis ako so tabla baja sada do ha ani sung music instrument dos na ho ga mi elu bela ko dalyo flute kahanan tok ma dalyo ho ako chute mi hum gane pati elu mi use mama ho harmonium ngami ga sisjalo ka tiatang ngami ka chin atang lora adeo tebul kachilam padola ho harmonium bajala kanone je baje biro harmonium miti dola agun neglulindo la chi imbola halayine sisingun fingering keyboard dos dong ko brio becing kuma la fingering ak macho si flexible kumpa mane si practice lagi donna practice mama koda ji kuno agun singing otre un riyaz lagi do practice mama koda ngosis mat ngo biro ji kan lula kuman nang bangun riyaz kom do ko agun lukma also practice mode moro par lagi do bilo ka sisi ko da music ko digital adin to klao atu ko mistake meti mala do bilo ko one go wrong ka beginning ko lu jape pa lu khako da khraro beginning ko khara luti pertan ne cho ano kosto ne o sisi ko da easy lo da o gonge mi ka mutmukla atu gonge meti mala do ko
Itu different zona. Oh, ada nih sisi konia bicino nih no seka single artist konten mano kakabahan kale no ano mane multi talent hala gitu. No kakabahan kale no director producer pa malah sisi gitu ko. Oh, neka gano mi no ka tado pa konte memapasis no kapadok pa malah no hala malimo do. Hemi no tampa interest lala no meribu hemi wacha takanan no. Ini cerita di aku. Nggak audio head also cool man. Ampun apa mi 1,000 songs dorkar masu. Ngohen nona mana popular songs. Nggak gan nona mana mi public patap coba perlu dokoda. Kone anye jalo sufficient tu coba. Ampun mana numbering quantity mi ngobal pai ma. Quality mi cengol merna. Gan mana penges to. Hampir tapio miwa ta supumiu mana tapio ahega gan tapio elala yaro mana tapio pabia to kuda penye misi jongo ado lenson tampa mana ngemi ga no sisi pemi ga multi talent bihoi mi ta gudo yesala audio do sudoku kintu seksi mana yuariku mi cassette nik masih cassette soli kuma CD pa makalin CD mitilan nik ma CD player ni malu o sis ka jamana mi ngo henka kulala sis TV bun adinku o laptop bun adinku mobile lo ka doku ga hala adinku o si audio content mi endola video kita dokoda audio visual dokoda o music video album pa malino koda 그 소리야 kindo ko lang ngo herila ho ko da ngo ka mutsu japa tano mi connection ba matra dorong ko da ka music video album nunu nomat actor sada ato ligla hata chag pela ngonu ka peja pongon moto neka mutu mata ja no director paljin bo actor paljine no director actor paljine ngo producer paljito actor paljito producer and actor pa ka first bolu ko ato jigla hata chag pela la oh ka habao second bon ga ato album production hage ade collection volume 1 la ko volume 1 mato oh volume 2 meter sponsor ano ading mi molo menyala official kai ta sponsor menyala matola volume 1 mi ngono chief engineer hage apa mo auja bangun ka mebo ongon giati andalo mana auja sponsor mane volume 2 mi yadi purely unka engineer tokojoti chief engineer PhD ka mo direct mo ka volume 2 mi sponsor mala sponsor mandong odo wala mo atem kala successfully maling ko release mo to ko si volume 2 solila do ko taman total mo hinge ka yo chije pa video album pa hinge video album pa oh sisi ne ka hene bilo ka mane gano konte ka mane CD pa ya pen drive pa mate mane ni kri bola video album ni mane ni kri bola anil compare maka so kono ne bom no aya do pa mo ma video ka tan actually ayas do aya do ne ba ko da kala du do gan ta do ganam ta do ta ka do oh ka do ta do ta o acting mana bomi mana hemi ngono ka chance ko bidota talent chance ko bido ngono himi ngono younger generation atami actor actress pa ol acting mo pangun chance ko bidota o hakok tar mo lu certain income ko paidota hu ka siskai sanchane ni mo apa tampa mo benefit ako ngonga dalyo ko bidola mo lu hen hu mas because namba ko mo lu mi artist mi ngono so engage mo iku certain gangun aku mau lebih fee aku bisa kunna certain fee aku ngon bisa ku Heter mau lupa aslona and plus aku mau career start malakendo si ekta mau ekta platform bido oh younger generation atam patra ado hao cameraman ka director ka atam patra mau bedare ngunu cameraman ngunu per highly mane expensive pangun hire mo do mo bido oh tampa da henkala man all round si mane airline ako do halango ngali halang ngpa ato pa yang nik mas jalo nempa ko da sisma te hengka kele
audio visual pa semua bisa tu. Kami watang hem dar pen drive mi labi kil masuna. Tanya ni binyo pa bikin cola heno. Ko anya tami keja sedo. Ma budaya la vida ko. Uno ka sim pere mi jare bi la. Ko Mujaro je ni kalau menangkum batangnya mi budaya alu helabo mango po sa pista jila ganun bango bunyo babuci la bido oh hejiman bu payaro pacol kondutela lula busok na tampa man mujo la hang ja doling kumpa oh unu si jalo makambil dos do si mingo ato ka benefit pa la ngo hema pa ngo se ka younger generation ni muya pa tampa idli do belo mo lupa ta platform ako do belo wala ngo si ekta production ako pel ato alung production nga ato alung means nga aba ato nga alung ato alung production o hage ate collection volume 1 2 o 3 4 nga muchi him ngo loko laki bacho wala ngo continue manala aha mane mo pahendura namba ko dang ke ni di pango sis muk mar jalo nga hum gane songs mane ngo sis ne loko to 153 songs do o sis le pang ka mane beginning of 5 songs mo to haka bao another 5 songs mo to o sinya ka 6 songs mi si mo to that means 16 songs 16 time 16 songs mi suramustan 16 songs am to 100 man 100 ka 35 songs tambang musdora mo ko da mi mejo mechil mo ko da oh suppose ada sisi ne ka gan lo to kola ka to kuno so ka ngun ka local film director atansi ne ka gano malam ta chene mi che use mo to kola te do hemi malano film do ku jalo pa hem no ne ka album no hala malim pa hendoran pe na tamba pe hekmo ati mi jakan pya ne ka gan mi mo lo bitoku for example no ako bune ko ngo ne ko anye ngo bo ja do na ngo konte de ma ako anye tere mane ara du ta do hekmalan no album malinda mama hemi ngo mati kuma namba ko da already no mo to ko ne ngo copyright bi double dok na ngo hem ne already copyright bilala ne makinen hemi ngo namba roin pa mustai already doku acha that is already doku ngo zunga ka mi ka kamaran nga song nga gana mi mane mucin heno ko ngosis album pa sisti kamba ngometek ma ngosis kone morila hemi aya Allah so much is for example sis mat si ngunu AP direct si ekta channel ako do ek ako ka apps ako dola sok la ngunu modo bidon na so ji kama to ngomol ka so albikula kone mulala anya gana kone tu muto kone mu ko hum gana abu patatu percaya masuk mana hardly 1 lakh sampai no. Pengun 6 songs ete tamu ko un posa au heavy in lokunna 7-8 lakhs ni ma ko dang malakema. Orang mono 9-10 lakhs mala seka time si volume 2 ma 10 lakhs ne ko. Hala tamba kan heavy to ko mu pujalo pa. Public ata khala to ko khorcha mat ku wala hemba ngunmi ka seka pendra mi khama pa ma cho ngun mi do nyamana lo balokta dam do lai neksi ke khu na ya ayu gan mi sum bomus tum do kupea si actor actress si amayu gandutana hata ano comment pai do ta cho ma hala no ji kunu filo pai so ne mi la ngo mi mane khnu pong khman pong dos don khnu bo si ano ya mutil ano asam bok ta dos do kone mane ano lanya lo pato tacho ho jalo he munu biar ka artist mane munu biar mo pula ni kasi mane tasana mi taja tara sabi ho last pa konge ne mi wata kata ne ke mane luko da mane 160 pale pa no gano kan luko ji ko 153 la luko da o sis le pa mane se ka line da jo kan ne ke ngwa da jo achievement nyam pa ne ke pai to la medal so da le topia ngo achievement nga highest no kana do ka do highest achievement mane achievement do ko da auje nem ka award bi kun dos lo cho kapeja pa ka award munu pop sami award mane bilo pa ko da ka as best singer of apatani la taniga singer 8 number position ka an pa award ako ngo pai cheo hu tanu andro pa kai jas do la ngo eno
tanpa atau All India Radio tare ngami mementos tambis ngoyat auje ta mementos da award paila mustoku into highest award state award governor of Arunachal Pradesh ka silver medal silver medal with certificate ka जिसका 2013 statehood deo ita nagolong ni ala state award silver medal paicho ngun Arunachal log ka time silver medal kai jasu artist line no ka art and culture gold medal pai ko jaga nimpao munu humpre pe mustu jalo contribute mustu jalo mun mi ka gold medal lo da chala mapa silver medal munu kai japa ka time ngo pai to Arunachal nga ka time mo ka silver medal pai na moge do jitar silver medal se pai sabne ngo pai to ka bao mun mi kamya pa na tangen gold medal rong par pai nyat ko do ka female singer tangen la pai nyat ko do mun chimi ko mas jo nga ka time ko dangon Arunachal highest award artist as a artist the culture field 2013 le paka saka award paina state level ko state award paina hongono moga dojing in situ paisto na hu highest award hongo ke nu ta pa hum gane lo ngo achievement chat ko lo hum kaya pa hongo ni tak masula hoya pa tar cha ko tar ya ko man ngo chatr suku hongo chatr duranta to kuma bahat mein hodu Himalaya porboto ka Himalaya porboto ka cha potol ka ho je dumol sura tola to amaran কিন্তু সিসিংও তোচ কুচো মানে দুয়ে দকু ngo retire tai ko ka retire number retire tai ko do ko da em chatria patar cha ko tar ya ko man ka cha ro ko da national level lo pro kai padra cha ko dos do tambang ka hum kan kai pang nu li la yak ko man bilo national level la in katajina la ha matwa bilo ngo ka HMBO in katajila no hento ongun ka anna ba ka ngun effort mala jaji ma tar HMB man Bombay on nagon Mumbai Mumbai HMBO jodi approve dokoda HMBO ne audition no pass dokoda ono Bollywood malang gan lo lakendon na All India no language jalon lo lakend and All India Radio ka HMBO ka his master voice lake HMB man his master voice la ka पे का इंडिया का पे हाईएस्ट लेवल का म्यूजिक फील्ड का हाईएस्ट लेवल जब का दोन हिज मास्टर्स वॉइस का को ऑडिशन नो जदी पाइला तो इनका ताजिला हम माने हेन तो मुनुल एफोर्ट मारबा बॉम्बे का त्यारा मुनु लखीमपुर ते तोला दिब्रुगढ़ तेला एनानिमा पाओ दिल्ली बॉम्बे इनो पाउन इमेजिन मला masnen na Omi ing pag ni ma ngun mi ato ngun inslama ngun himidoranta plus mane ho ngun mi ami abanya ko hol makatongo ing ka era gusola mil ing pag ni jima ho ngun ila matucho time o ka kami ngun ela tense me ko ngun already over age doku o ko ing ka dok pang no ka ato mi anpit pa high school hala ing ka na lehne o hibe pero makaken nan no le masukcho cái à để ngô nên mình ngô nôm cái này mình ngô ta cái nào đó ta sang này mình ta trả bao nhiêu nên mình sử dụng cái ngôn cái AP direct cái cinta program o sử dụng cái này perlu kok pandai ngô payah aro pacalan lagi ngô nôn mình thế ada lu kalau jawab nih nunter ada cái bare mình nunter tak itu do sử dụng pa hole tadi next episode ra ching sana aku ngunu megla nunu agen hara aja so oleh payah aro pacalan